روجباش کردستانیان هجا ام ایرو برنامه به جشن مسیحیان وکن لسر ناوی چارپل مدیا و هفکاری خو حنیفی توران ام جشن مسیحیان کردستان و همو جهان پیروز دکن به بیا کردستان کی آزاد و سر بخوا همو اول و پیکاتین لکردستان دجین باوی کی آزادی آشتی جشن خو پیروز بکن تماشاوان نیجا مجارا میا ایرو روجوا روشا ترکی و بیارن اختوال یل کردستان ترکی قومیه و هلوسا کردایه بری کو ام دست به مجارا خو بکن و نیر خواندن اوی بکن از دخوازم وک هر جاری افکاری خو حنیفی توران روجوا دیاربکر بپرسم كيك حنفي مرحبا بخيراتي مرحبا كيكو تشاوي روجava Diyarbakır'e çeyi Rojava Kürdistan'ı da çeyi bir sekdinemi binirxinin li qasi ku em dişopinin jidder ve Rojev germe gotinên serokê CHP Kılıçdaroğlu di Rojava Kurda de rûniş siyasetmedarên Kurda partiyên wê bertek nîşan da aliyê din aborî di rewşekî de çi rewş em ji cenabê te bibîzin tu di nav de behsa Rojava Diyarbakır wê Kurdistanê bike fermo kek بریا کو از درباس بم تبعسا سرسالا براین می مسیحی کر لکردستان تایبت من د وینه کی د اینترنت دا باشور کردستان مسیحیین ور وینه وان کو رو رسما سرسال کربون هبو براستی مرب سربلند دبه لهمال دیاربکر اوای ام بیژن دیرک مسیحیان جبرکو اوکی وانا مکشه وانا چو یانجی چو از وگان زانم هات گرتن جماعت به کشم یعنی دوی حالی دانه لور لوره وقتا مرب وان وینه یاد بینه براستی مرب دلی مربا پر خوشت و از ورم سر روجبا دیاربکریان و روجبا کرد براستی دیاربکر روجبا کرده تب دیاربکر دیاربکر ده چایخانه دیاربکر ده دوان دول میشه ناو باجر دانه دوان دردانه دو اتوبوزا دانه از و روجه اما از روجبا اول بینم و روجه از د سیاره دا از د چوم ناو محل خو از د چوم تاخا ام بیژن اوکی اوفیسه تدا دحب کس به هبرا صحبت دکرن بحثا کتنا دلار دکرن یکی دگو ایلاو دگو چوا دگو د ساعت کی دا جسسه یک هات خواره اب میرات شو درنگ شوه و بانقا گرتی وون و هر تشت گرتی وو و هما دجی دا به میلیارا دلار هات فروتنه اف کی فرود کی چوا کرن ایدنو دگو ایلا اوغلم دگو قیت نزانی دگو آکپلیا ویانه عیار کرن مروه وان تب خو آماده کرن و هما دوی ساعت دا تبا ای خو فرود و اردوغان مروه خو ای دورا خو و پارتیلی خو زنگین کرد ابیان شروعه وان بو براستی شروعه دیاربکریا لسر به مسئله پر تشته بالکش هنه yani de mesela dolar u ketna dolar u peri Türk'ta henek division kawe çava ev xazina Türkawe çava tecrübeke civi tecrübeke henek division ev icar eşya per baha bibin jiberko da xazine da ve pere nemine ve pere ve ukavana fabrikawani pera ve pera derxeko pera ji derxe ve اوک زیده به نرخ اشیاء زیده به یک جه روجبا اون اوه اید دیا کریزا آبوری لدیاربکر و لکردستان
هێدی ئیندی سەرێ خۆ دەرخست من مەدیا جڤاکیدا بڕاستی د ئینتەرنێتێدا ئەو وان نوچەیەن ئینتەرنێتێ من خوێند ئەو سەرۆکێ ئەسنافên Diyarbekir ku navê saziya wan Destop esnaf sanatkarlar derneği jê radibêjin odasê pardon odaya esnaf û sanatkaran ez bêjim ew wek raporeke sala nû yanî sala borîda he dengê min li min difetle nizam çima îcar ez dikarim bêjim 958 li gorî ku rapora ku wan belav kiriye 958 dikan û kargehên piçûk yanî em bêjin firûn 27 firûn di nava wî 958 hevîda 27 jî firûnê nan hene wana ew kiriye باش کێک هەنفی دەنگێت تێ تو بەردەوام بکە herê hatine girtin bi rastî eviyanê li ser jiyana xelqê jî pir ev krîz pir bi awakî neyînî xwêşan dide xelk hetiye tayê dibêjin em ê çawa em ê xû zarokên xû mala xwe em bêjin xwedî bikin eviyanê problemekî mezin e ji bo Diyarbekiriya dîsa riyê xwe rûkê xwe neyênî jî li farqîna Amedê nîşan da zarokekî di salî ku pêra nexweşînek hebû gere her tim oksîjen bistîne wek em bêjin ewkek oksîjenê heye bi elektrîkê dixebite bi karebayê dixebite gere wî bistîne û carna jî gere ew em bêjin avê germ bikin û ew hilf û gulfa avê wî bidin serê ji bo ku qirika wî û devê wî pozê wî hinkî nerm bibe îcar ji ber ku ewana li gorî saziya karebayê ewana deynê xwe nedaye elektrîka wan hatiye birîn ew jî divê nam hê hatibûn wî xanî û me çû mirecaet kir ka karebaya me vekin û wan nat ve nekir û ew sebî li ber sermayê dibîne û li gorî doktoran sebî ji ber sermayê çû ber dilovaniya xwe serê malbata wî sax be ez dikarim wisa bêjim xemgîniyê Baroya Diyarbekirê bawer dikim divê meselê de çûyî cem wê malbatê xwestine li hemberî tedaşê doz vekin ya rastî ew baroyên me Kurdistanê Bakurê Kurdistanê divan demê dawî da hinek xebatên xweş dikin wek mînak baroya Urfayê jî ji boî mezelê nîşandina mezelê Saîdê Kurdî Saîdî Nûrsî ku dibêjin Tirk wisa dibêjin dixwazin em jî bêjin lê em ê nebêjin em ê bêjin Saîdê Kurdî ji bo ku ciyê mezelê wî bê nîşandan dawekî li Rihayê vekirine ez wan pîroz dikim yanî tiştê baş dikin tiştê wisa bikin pir baş e ez werim mijara siya li Diyarbekir ku zêdetê xeberdan ez naxwazim pir dirêj bikim Kiliçdaroğlî got bêjeya Kurdistanê min bêzar dike ez pê bêzar dibim ez aciz dibim pê û min ticar jî ka wedîtiye ku min bikar aniye niha Diyarbekirî jî dibêjin wallah piştî ku tu pê aciz dibî hema Kurdistan û hezar car Kurdistan bi rastî yanî wisa dibêjin û dibêjin hema em ê jî bêjin Kurdistan îcar bi rastî ez li ser navê Diyarbekirî çûnkî Diyarbekirî viya dibêjin ha ka ew ê bi çi rûyî ew ê bi çawa wê pirsa Kurd çareser bike tiştek reele Kurdistan realîteke tarîxiye coğrafiye û eger ku Kiliçdaroğlî viyanê
em bêjin nas neke û bêje ez pê aciz dibim kawê bi çi rûyî deng ji me bixwaze em Kurd em ê çawa deng bidinî vana tên xeberdan ez dikarim zêde bêjim lê belê wayê ez vê fersendê ku te damin gelek spas باش كيك يعني في مالات اش حوالي جابكم برا ميواني ما بين اكراني تماشاواني هيجا دو ميواني مي هيجا هنا ميواني مي يمين سروكي شهرداريا سوري رزدار عبد الله دمير باشا كيك عبد الله بخيراتي سلاو ريز همو كردستانيان مالتا میوان می دویمین جیگر سروکی گشتیه پاکی رزدار وحید آبایی که وحید تجیب خیراتیه نافرید بن صابن نها کک عبدالله باوردکم تجی لپنابریه دجی عسكرية انت هالبجير انت مراقبك انكي بحث اخوة جيانا بنابرية بك شاوا بيشي جيانا بنابرية هر دار سركوكا خشين دبه وك بفكر داركينا ومج اخا ما قلتنا هانينا سر اخا يكيد بيجا شين ببه لأم ببه شين نابن ليه امي كوكا خش بدن وسر بي كوكا خي عصلا متشكل بتایبەت ئەم لە پەنابەریە بنژی دۆزا کورد کوردستانی و بیر و باوەریە کورد کوردستانی هەردەم لە دلێ مێدایە یعنی ئەم لە کو بنژی ئەمێوی دۆزێ بەرنەدن ئەم زانژی چ لە بێنێ و ئەمێ ji بۆی چێک بخەبتنژی ئەم ویژی زانن ji بۆی وی مەسەلەنن لێ ئەم لە بێ دەرێ ڕۆنشتینە ئەما لە بێ دەرێ ناژین دلێمە مەژیێمە ڕحێمە سر آخامه سر کردستانه به تایبت جی دبه پنابری مورالی مخرانا که لی ام بی تشتید بیجن وان تشتا دبه سبب بیتر برخدانه باش که عبدالله مالاتا عبابه امی درباسی نیرخاندنا بیارن وی حقیه بکن لی بری کو ام جیتا که عبدالله امی اشته دست بکن بری کو ام جیتا پرسا خواه بپرسن بخوازن جاوالی رجی ریجا دکن ویدیو کمه هایی براوی ویدیوی بینن pişti وی ام پرسایه کمین بپرسن جوه Bu millet köksüz değildir. Bu millet reddi miras yapacak, ecdadını unutacak, ecdadına sırt çevirecek bir millet değildir. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Şurada 90 yıl, 100 yıl öncesine gidin. MHP'nin, CHP'nin yöneticileri şurada meclis kütüphanesinde gitsinler, ilk meclis zabıtlarını, gizli celse zabıtlarını okusunlar. Milletvekilidirler. Okuma hakları var. Gitsinler okusunlar. Bugün MHP ve CHP neye karşı çıkıyorsa orada ilk meclis zabıtlarında o karşı çıktıkları şeyleri görecekler. Hem de en başta Gazi Mustafa Kemal'in nutuklarında görecekler. Kürt kelimesini o mecliste görecekler. Gürcü, Laz, Arap, Boşnak kelimelerini o zabıtlarda görecekler. Kürdistan kelimesini o meclis zabıtlarında görecekler. Ana-asır-ı İslam kavramını o zabıtlarda görecekler. Kendi tarihini bilmeyen, kendi tarihini okumayan, cehalet ve karanlıktan başka hiçbir şey söylemez. Şöyle biraz daha geçmişe, Osmanlı'ya gittikleri zaman Doğu Güneydoğu'nun Kürdistan eyaleti olduğunu görecekler. Doğu Karadeniz'in Lazistan eyaleti olduğunu görecekler. Bunlar bizim tarihimizin bize devrettiği mirastır. Bunları görmemezlikten gelemezsiniz. Arkadaşlar, Gazi Mustafa Kemal önceleri bir Osmanlı zabitiydi. Onlarca cephede, onlarca düşman ordusuna karşı savaş yönetti. Dönemin tüm büyük devletlerine karşı da savaştı. Bizim Misak-ı Milli adını verdiğimiz toprakları işgal edenler uzaydan gelmemişti. Yani, tek Abdullah, tek vahidle vidaya devleti Türkiye gıdaridir, destek eder.
tabii. Geçen royu Seroke CHP Rezan Kemal Kılıçdaroğlu ile Elma Dağı Nafya Ankara'ydı roznamebana ve rûniştî bû rojnamevanan bu çi pirsî ji min dipirsin bipirsin. Rojnamevanek jê Kurdistanê pirsî bersiva Rezar Kemal Kılıçdaroğlu bersivekî bi rastî jî sosyet bû. Digo ez gotina peyva Kurdistanê wî gelek acizim û ez wê peydê bi kar naylim. Kek Abdullah videoya Erdoğan jî gudarî kir ya gotinên Kemal Kılıçdaroğlu jî cenabê te gote jî çapemeniyê şopandiye. Tu çawa şîrove dike kek Abdullah? Ew ku dixwaze pirsa Kurd çareser bike ew jî dibe em ê çareser bikin. Wexta were navê welatê Kurda bi vî şiklî hereket dike ew ê karibe gelo pirsa Kurdistanê çareser bike. Fermo kek Abdullah. Ez dîsa silavrêzê xwe pêşkêş dikim. Pêşî em gerek vî tiştî bêjin. Kurdistan çi ye? Ji bo me mena xwe çi ye? Yani alaka min bi Erdoğan, bi Kılıçdaroğlu, bi Karamollaoğlu, bi Meral Akşener nîne. Ji bo min çi mena xwe heye? Kurdistan warê min e, erdnîgariya min e, jiyana min e û bi taybet jî tova jiyana min li wê derê çêbûye. Ji bo min mena xwe ev e. Yani eger ez ji bana Kurd bibim, ez bawerim wê çavê her tiştê min diqede. Ji bo min mena xwe ev e. Yani mena Kurdistanê jiyana min e. Vî sedî sed em karim vî tiştî bêjin. Kî vîya qebûl neke, ji bo min jî problem e. Ez tu kesî inkar nakim, welatê wî inkar nakim, jiyana wî inkar nakim, navê wî, nasnama wî, zimanê wî inkar nakim. Lê ez dibêjim tu kesî bira zimanê min, nasnama min, welatê min, erdnîgariya min inkar neke. Ji bo wî Kurdistan bi taybet jî dilê me ye. Gavatê dil ji jiyanê derxî ez bawerim jiyan diqede. Lê ez tiştî bêjim. Ba'a min ferqa Cumhur İttifaqî û ferqa Millet İttifaqî nîne ji me re. Yek İttihat Terakkiya sor e, yek jî İttihat Terakkiya kesk e. Her du jî tiştekî li hev dikin. Ser înkarkirina qedandina nasnama û erdnîgariya Kurdistanî. Nêzîkî 89 sal Kemalizma İttihat Terakkiya sor ser navê CHP, ser navê tiştê din welatê me xira kir, vîran kir, talan kir, nasnama me inkar kir û em bêjin zimanê me asîmîle kir û xwest biqedin. Îro dewlet xetimî gotin em ser navê keska İttihat Terakkî em ê bikin. Îro Erdoğan destpêka wî binêrin, wexta wî gotinê dibêje lê îro kirinê wî li ku ye? Tedî Tirka da gotinek heye, dibê aynesî îştir lafına bakılmaz. Îro ew û MHP û hemû tev dibin yek ji bo tênebûna me. Yani em ya zanin mantıqa İttihat Terakkî çi ye? Ser tênebûniya me hemûna xwe çêkin. Lê ji bo wî êdî diz û xwediyê malê ve hemdû hesiya ye. Em zanin kî diz e, kî xwediyê malê ye. Di ser wî axa pîroz da em xwediyê wî erdî ne. Em dibêjin kî werin herkes ser wî axê da kare jiyanê bi hev re bike. Lê hûn hatine ser axa me mala me didizin. Ev ya em qebûl nakin. Ji bo wî jî lazim e em vî tiştî bêjin. Jiyandina bi hev re çê ve lazim e hevdû qebûl bikin, inkar nekin. Ez vî tiştî dibêjim. Ji bo min ferqa Cumhur İttifaqî, ferqa Millet İttifaqî ji bo doza Kurdistanî ferqa wan nîne. Me dîtiye yetiştî yani.
Ez şaredar bûm dema AKP de hakima betin ser zimanê Kurdî. Ez dema mamoste bûm em bêjin SHP iktidar bûn ji mamostetî hakima betin ji bo zimanê Kurdî. Ferqa wî nîne ji bo min. Di her duwa da jî min di zimanê Kurdî perwerde dixwestin û dikirin jiyanê. Ferqa wan nîne ji bo min. Her du jî ser înkarkirina min, ser înkarkirina nasnameyên cuda, ne tenî Kurd. Ermen, Siryan, Kirdan, Asûrî, em bêjin olên cuda û netewên cuda înkar kirine. Ji ber wî jî van zihniyeta dixwazin tenebûniyê bikin. Her alî da dixwazin tenebûniya bikin. Ana em bêjin baraja Beldava Hesenkêpê armanca çêkirina wî çi bû? Evî dîroka me, dîroka mirovayî ji ortê rakin sibê bêjin kî Türk İslam şaristaniya wî li vê derê jiyan kiriye. Ya Türk İslam şaristanî li ku ye? Ser wî avê çi îşê wî heye? Yekî bi ser navê çepîtî kir, îro yekê din ser navê İslamê dike. Lê em Kurd vî tiştî zanibin. Bi amin em Kurd bûn her tişt, lê em nebûn Kurd û Kurdistanî. Em bûn çep, em bûn rast, em bûn em bêjin İslamî, em bûn niza Hizbullah, em bûn niza çi, lê em nebûn Kurd û Kurdistanî. Pêşî lazim e em bibin Kurd û Kurdistanî. Ji bo wî jî bi taybet hestê netewî gerek lazim e bibe. Lê nayînî meعنayê kî ev hestê me netewî li hemberê ya jî dijî netewê din e. Em ji bo xwe çi dixwazin? Netewê dîtir jî wî dixwazin. Em dibêjin Kurd çi mafê wî hebe, Ermen jî hebe, Siryan jî hebe, Türk hebe, Türkmen hebe, Laz hebe, Gürcî hebe, Boşnak hebe. Bire herkesî wî mafê hebe. Lê dibêjin behsa Kurdistanê dikin. Hên jî zimanê me qedexe ye. Hên jî em etnîgariya xwe nikarin jiyanê bikin. Ji ber wî bira êdî me nexapînin. Wek min got êdî em zanin kî li vî welatî dize, kî xwediyê malê ye. Em ê vê mijarê bipeyvin keke Abdullah. Spas kek Abdullah Demirbaş. Malatava. Belê Kurdistan welatê me ye û ciyê jiyana me ye em dev jê bernadin. Kek wahîd Kılıçdaroğlu hem dibêje em ê pirsa Kurd çareser bikin, hem jî divê em hevdû helal bikin. Îcar em bêjin hê navê gundê me û bajarê me qebûl nekirine. Navê welatê me wayê qebûl nakin. Camêr dibêje wala min heya îro hê ti cara we dîtiye ku ji devê min bêjeya Kurdistanê derketiye. O bi Xwedê ê ku bi kar jî tînin ez pir pê aciz dibim, ez tengezar dibim pê. Îcar ê ku rabin navê welatê me înkar bikin. Ew ê çawa biyate, ew ê çawa pirsa Kurd çareser bikin. Ew dibên pirs em ê pirsa Kurd çareser bikin. Ez li gorî ew ka wan dibêjim, li gorî tiştê ku ew dibên ez li wê gorê dibêjim. Ew ê çawa çareser bikin, biyate CHP û İttifaka Millet hinek dibêjin ku ji em bêjin jî iktidarê re hazir dikin, ew ê hinek maf jî ji Kurda re naz bikin. Bi hezrê te ji wî re vekirîne an na? Li Türkiye û li Bakurê Kurdistanê mesela Kurd û Kurdistanê wek meseleya devletê tê dîtin. û nêrîna devletê ev 100 sal e li ser tûnebûna Kurd û Kurdistanê.
لی چند سالین داوی ایدی دولت هاتیه نقطه که کرد هنه لی مافو و آزادی وان تنن yani em bêjin ki dîsa devleta Türk yani sistema wan ki çi AKP, MHP, çi CHP di mesela Kurd da serê xwe dixin bin qûmê yani aynı em bêjin ki CHP û Kılıçdaroğlu berî çend meha çûn Başûrê Kurdistanê û çûn devleta Federaya Kurdistanê û dibin alavan de û hevdîtin bi hikûmetê re û rêveberiyên wê dirarê kir û bi navê Kurdistanê re lê ji bo Bakurê evana xwazin raya ji Kurda bistînin lê mafên Kurda tu nebihesîn divê Kurd êdî li xwe hay bibin neyên van lîstikên devleta Türk yani çi AKP, MHP, çi CHP, İYİ Parti yani İttifaka Cumhur û İttifaka Millet divê Kurd wek aliyek wek Kurd ne em bêjin ki İttifaka Demokrasî İttifaka Kurda em li dij her du aliya jî bisekinin em ji bo maf û azadiyên xwe milletên xwe bi wan re têkevin bazariyê yani kek wahîd Kurda ava nekin em li Tirkiye li Bakurê Kurdistan wek Kurd em nikarin bibin aktorekî siyasî kek wahîd ez dixwazim di vir de têkevin navberê niha te dibêjî gerek Kurd bibin aliyekî lê belê mînakekî hê çendekî berê li ber çavê me ye li Stenbolê em zanin ku hilbijartinên şaredariya çêbûn û ew şaredarê ku vê gavê hat hilbijartin bi dengê Kurda hat hilbijartin Kurda gotin hema bira AKP kar neke kî tê bira were gelo dîsa Kurd nekevin wê psikolojiyê tu çi dibêjî eger Kurd terefê xwe diyar bikin wek aliyek wek hêza em bêjin ki dijî İttifaka Cumhur û İttifaka Millet wek Kurd werincem hevdû darin li ser û azadiyên Kurda bazarê bikin û yani bê mesela bêjin ki li Ankara, li Stenbul, li Mersin, Adana hevde bi rayên Kurda serkeftin yani em bêjin ki şaredarî bi dest xistin lê yani tu ji bo yani em bêjin ki belkî li Stenbul çend heb kursên ziman hatin vekirin ji xeynî wê jî yani ew jî çawa kursên zimanê me Kurdî û zimanê Zambiya û nizanim çi wana kirin wek hevdû û kurs ji wan re hat vekirin ama divê em wek millet em wek Kurd em ji bo destkeftiyên Kurdayetî werin cem hevdû û bi wan re bazarê bikin yani evana çi ne evana em bêjin ki ji bo ziman ji bo ke zimanê me bibe zimanê perwerde û ji bo zimanê me bibe zimanê ferbê ji bo nav û bajarên me Kurdayên kem bên yani em bêjin ki bên guhertin ke kirine tir ji bo maf û azadiyên yani em bêjin ki azadiya maf û fikr û rahmana ji bo em bêjin ki qebûlbûna milletê Kurd di Makazagonê de em vana wexta bikin bazariyê em ê wek Kurd hin destskeftiya bi dest xin lewra em bêjin ki
evan 20 saliyên dawiyê Kurda her rayên xwedan ji bo guherînê yan jî em bêjin ki li Kurdistanê rayê xwedan HDP, rayê xwedan AKP û nizanim çi. Lê ji bo Kurda yani Kurdayetî tu destkeftî dest nexistin. Îro jî em bêjin ki niha Tifaqa Millet heye, Tifaqa Cumhurê. Divê Kurd li ser daxwazên xwe acîl wek aliyekî ava bikin bibêjin ki bavê min em li ser van daxwaza wek milletê Kurd wek terefê Kurd em hatine cem heftû em ji we vana dixwazin. Kî vana qebûl bike em karin bi wan re îş û kar bikin yan jî em bi wan re bibin terefekê. Lê heya niha me Kurd AKP guheran diye, SHP guheran diye, nizanim çi guheran diye, ew ji ser hikûmetine ew hatine lê me gotiye bira eviya here çi dibe bira bibe. Na. Êdî kî were kî wê çi mafên Kurda bide em li ser wêya gerek em wek terefekê Kurd li hevdû bikin ki em karibin di nav her du terefa de jî em bibêjin ki hûn kî van mafê me hûnê kîjanê qebûl bikin kîjanê nekin em ê çawa karibin wek dibe alîkariya hevdû bikin yan jî terefek yani heya niha em bêjin ki mesela em bêjin liste bu teredar guhera çi yani em bêjin ki destkeftiyên ji bo Kurd û Kurdistaniye çêbû tiştek na tam tersi em bêjin ki serokşaredarên İstanbulê hat Diyarbekir resmên Atatürk'î yani em bi destê dan serokşaredarê me yani em bêjin ki divê êdî milletên Tirka qebûl bikin ki Kurd hene û mafê wan jî divê bêdayîn. îro hatine yani em bêjin MHP jî AKP jî CHP jî hatiye vê noxta Kurd hene. Lê divê wexta Kurd hebin divê mafê wan jî hebin. Reva hene eveya çi ye mafên bi zimanê xwe perwerde bûyîne mafên navê gund û bajarê wan e mafên fikr û ramanê ye evanan e. Lê heya niha ji her du aliya jî yani aynı problem hene her du alî jî wexta tê rojeva em bêjin maf û azadiye tevde refleksa devletbûnê bikartînin. Lê CHP yani xuya bû ki naxwaze ji Kurda raya bistîne. Yani dibê rayê xwe bidin û hew lê bi van fikra bi van fikrên ke em bêjin ki ez ji peyva Kurdistanê aciz dibim bi van fikra nikare ji Kurda ray bistîne. Çima êdî madem Kurd hene welatê wan jî heye. Wek Erdogan çawa ji îşê wî wexta ji wî pêwîst e dibêje dîrokê de di meclîsê de meclîsa yekem de wexta em bêjin ki Osmaniya de Kurd hene Kurdistan heye navê yani em bêjin ki eyaleta Kurdistanê roj doğu güneydoğu vana eyaleta Kurdistanê wexta ji îşê wî tê lê belê wexta ji îşê wî neyê weke niha dike em bêjin ki ne perçê Bakur perçê Rojava jî perçê em bêjin ki Başûr jî dixwaze yani destkeftiyên Kurda ji destê wan bistîne. Lê divê Kurd ji tiştekî em bêjin ki em li Bakurê Kurdistanê ji tiştekî dûr bikevin. Ji şiddetê dûr bikevin. Çi qes wexta em bêjin ki Kurd rêya demokratîk bûnê û rêya sivîl bikar anîne devleta Tirkî weqes xistine zehmetî yani zorê
ام دبي دبل دست يعني افي يعني آليين كردا دبش شرن عسكري بردن شرن چکداری بردن اگر ام بیان نکن چون لورا پیواجوی نهاده افشر daha beter zarar edide kurda. O zarar edide siyaseta ya demokratik ya kurda. Jiber ve devlet şufere bahane çeydi. Ki em bejin ki reyli ber siyaseta demokratik ya kurda degre. İro em bejin ki duhvaze siyaseta demokratik ya kurda kriminalize bike. O jufere dike bahane. Jbo mafu azadiyen kurda ne de eveya jufere dike bahane. Yani em dibejin evana tepte bahane ne le debe merev aliyen kurda ji ev bahana ne deva. باشه كيك واحد سپاس بكورتاسي تدبيجي قلشدار اوغلي بفي قوشي نكاره هرموشي نه Aynen. سپاس كيك وحيد نها كيك عبد الله بپرسم كيك عبد الله قاوا دي جنابته دو گوتنين هيجاكر يك نحو جاي كرد باتفاقا جمهورجي نحو جاي كرد باتفاقا مليجي بخابن وگوتنێکی تەی پر هێژا هەیە ئەو مەسەلا کوردستانی بووینە کوردستانی بووین بخوا سیوانە ji hemû gelan re ji hemû olan re ew tê wê wateyê niha heger Kurdistanî bûyîn yek ji siyaseta Kurda û meşandina wê be niha em kopînin daketina nîrxên dolara ji nû ve dîsa hilbijartinên pêşwext anî rojeva Tirkiyê tê îdia kirin ku di meha adarê de ew ê hilbijartinekî pêşwext çêbe. Gelo cenabê te aliyên Kurda divê çi bikin rêkî çawa hilbijêrin ku ew sîvana Kurdistaniyê bûyînê bikin li hemberî partiyên ku di dagirkirina Kurdistanê de xwedî rolin ji xwe riya sêyemîn bîsekberêkek wehî jî got divê em aliyê Kurda ji xwe re rêkî hilbijêrin. Li gorî cenabê te kek Abdullah divê Kurd rêkî çawa hilbijêrin ku karibin yekrêziya xwe ava bikin li hemberî ev du blokên ku ebûna milletê Kurd înkar dikin. Fermo kek Abdullah. Ana kekê Sirac bi taybet em biya bêjin devlet û partiyên devletê hemû tev ji bo watan millet Sakarya dibin yek û wezîfê xwe dikin. Yani ana em vî tiştî bêjin nasnama Tirk û devleta Tirk damezrandina xwe ser tinebûnî hebûnê çêkir. Ser çe hebûna xwe çêkir, ser tinebûna me çêkir. Wezîfê wî ev e. Yani bîrdosiya wî devletê û partiyê wî wezîfê xwe dikin aslında. Yani ev ya neşaşbin em. Hemû wezîfê xwe dikin. Yek bi navê çepîtî dike, yek navê rastîtî dike, yek ser navê İslamî dike, ser navê faşîzmê dike, lê bawer bikin gava mesele hêst û remanê wan berjewendiyê Türk û Tirkan hebe hemû dibin yek. Me biya dîrokê de pir dîtiye. Lê devlet wezîfê xwe dike. Lê pirsa min yek bû şexsekî Kurd. Em çi wezîfe dikin gelo? Yani mesele hala hatiye bêlerin. Em çi dikin? Em nasnama xwe, berjewendiyê xwe, zimanê xwe, em bêjin erdnîgariya xwe, ya jî em bêjin gelek tiştên din, em gelo xebat dikin, yekîtiya xwe ava dikin. Yani em ya zanibin, ev devlet hêz û kuweta xwe bê hêzbûna me û bê yekîtiya me digire. Em ya zanibin û ev ya jî rastiye.
اجبوی تنی هلوجارتن نابجم آنها ام بنر ایران سر کردا استراتژی که هفدش آماده کریه عراق آماده کریه سوریه آماده کریه ترکیه آماده کریه پکی کرد و کردستانی استراتژی که هفپار آماده کرنه نکرنه برجواندی می نتوی چنه ام همو زانن اما که ورن برهفدو بیجن رزقنامه که آماده بکن بیجن برجواندی ما اوه خطا سوره کی بی خطا سور نینه جی غلطید که شاشید که لی از ویتش دید بیجم ایرو دولتا ترک و پارتی وی هیزا خش مدگرن نه یکبونیا مدگرن انا بنرن چما پارتی ما جبوی زمان نایم بر همدو بر خباته به همراه همپار ناکن جبوی اردنیگاریا ما بی پاراستن آوا ما بی پاراستن کولانی ما بی پاراستن یا جی ناوی گنده ما ام بیجن کی ناوی وانی بری بدن آماده کرن چما دوام مجاره دا نابن یک yani جبوی بیا إلا هي كتيا بارتي آماده نه حوجه هي كتيا ما شخه جدابون زنگینی ما دولمندی ما هر پارتی جدا دولمندی کرد و کردستانیه ام بیا زانبه دنا پارتی دا جی جداتی هنه و او جی دولمندیه دموکراسیه به لی فقط نایمی معنای جداتی ما ببه به خطاندنا ما جبروی از تنی کردارا نبجم همولاتی کردستانی جی gerek em yekîtiya xwe bikin. Sê tişpir girînge. Yek, yekîtiya Kurda. Di do, yekîtiya Kurdistaniya. Sêmîn jî ev yekîtî ser vî esasî em siyasetek û diplomasîkî bi hêzê navnetewîran bikin. Ana tekê sîrac. Divê xwarronî lê rast xeber de. Ana hêzê navnetewî berjewendiyê xwe mêze bikin. Amerika, İngiltere, İsrail, Almanya, Fransa, Çin, Rusya. Çima ji boî me ev perçebûna me rabin berjewendiyê xirakin bi $100 milyar bi trilyon dolara ji Tirkiye qezeş dikin. Em 100 perçene. Em nikê hevdû dixin. Çima ji boî me berjewendiyê xwe bêlin û bimera bikin. Emcana hevdîtina bikin. Dibe ki yawin her yekî serîkîne. Ji her yekî ve dengekî derdikeve. Hûn çi dixwazin em nizanin. Hûn nikê hevdû dixin. Pekî çima em milyar dolarê xwe, trilyon dolarê xwe ji bo vî perçebûna ve xerc bikin. Em wan pera tînin, em bi gelê xwe jiyanekî aramî çêdikin û berjewendiyê xwe dikin, hilbijartina qezeş dikin. Em çima darekê swar dibin em jê kin. Bibin pêşî yek. Ana eger em Kurd û Kurdistanî ne tenî Bakurê dibêjin, hemû tevda jî berjewendiyê xwe û stratejiya xwe bikin yek. Em derkevin hemberî wan, em bêjin ki em cuda ne lê wek hevdû ne. Em ji bo nasnama xwe, erdnîgariya xwe, zimanê xwe, çanda xwe, em bêjin ser axa xwe, em yekin. Em dixwazin mafê xwe bigirin û jî alîkariya me bikin. Bawer bike ti hêzên navnetewî bi me re hevdîtin bikin. Çünkü em ne dijî gelanin, ne dijî olanin. Em sekülerê rastî ne, bawer bikin. Ana kavaditiye Kurdeki gotiye kahrolsun Türkler veya bir Kürt dünyaya bedeldir. Na, men nijat perestiki vanne me gotiye ki em Kurdin ki Kürdistan'ı ki jannetev, ki jannastame, ki çand heve vek çandame em de parezi. Em de olada Alevi, Sunni, Müslüman em bejin
مسیحی جوهی همو وان اولین جدا سر آخامه راحت جیانه اگر دولت ما به هفدو نخستیه سه پکی چما ام یکیتی آخوانا کن انا سیاست مداری ما چه دبه یعنی سر وان خالا بین بر هفدو 10 خال بنر 10 خال آماده بکن هر پارتی مالا خور لجبوی بی 10 خاله امی یک ببین باور بکن امی مافی خواه بگرن وی چاوی تو جمهوری اتفاقی و ملت اتفاقی جی بنیرن کی ام بونه یک جبوی برجواندی خواه وی چاوی تو اما ببین یک کی جا کرد لهمبری پرورده زمان کردیه کی جا پارتی کی جا پارتی دشی ام بیجن سر اقنیگاریا میں ناوی گندی میں ناوی باجاری میں کیون بیتے قبول کرن زاروکی میں بزمانی خود پرورده برن کی لهمبری بیایی کی دخوازه جردوانی دست بمشه لیچما ام به هور حرکت ناکن ام بیا بپرسن از وقت کرده کی بیا بپرسن جمعی براکت وحیدی بی گفتنا مبیزه از دبیجم پیشی اتفاقا کرد و کردستانی همه نجبای هلبجارتنه جبای برجواندی کرد و کردستانی برا اتفاقا کی آماده کن یعنی از دبینم هیا اما تیر ناکه دردی من درمان ناکه یعنی انا از وقت کرده کی جمرة عيب فدينن كي أما وبرشنه. كيك عبد الله تخوازم دنابري دا تشتك بپرسم نها درد ما جلك تجلك تشتي خوش جو لبلي ام هناك تشتا ذبيك وام زلال بكن وك بيناك بياوه كرد دكارن لتركيا بريين هلبجارتنا ببن اقتدار و زاگونن ما که زاگونن ترکا دگش بکن و بوی آوای مافی کرد و کردستان بدست بخن از تشتی بیجم یکمین ام گرک دن سر آخوا خواه ده فکر و رمان ده ام ببن دست طلبکار برجواندی خواه گابا ام صافی بکن ام پیشی ببن اراده کی آزاد دومی ایرو شرط ترکیه دا هری روشا خرابه بنیرن دولت ایرو پشافتنه کی مزن دایه هر دچه آبوری آوید قده هر دچه پشافتن آوید قده yani embejin dizikrin eroin frotin kokain frotin devlet ta raş hemmu tişt aşkereviye جبرچه لهمبر تکوشینا گلو کرد کردستانیا دا ایدی تک دچه بی امزانه بد ایرو اگر روشاوی دولته کتیه بی آسته باور بکن لهمبر ما پولیتیک آوان افلاس بوه لی تک تشتک مایه اگر ام کرد کردستانی ببین یک و اتفاق باش بکن باور بکن اف دولت بشافتن هاوی نزیکه انا بنرن alternatif ne yani CHP alternatifi AKP'nin İyi Parti alternatifi AKP'nin Temel Karamollaoğlu alternatifinin çare kinayının bir derdi kalkıra CHP ve roji Mersin'de mitingir paşe sıkını Çima ya de parti ki bu kadar iktidar bebe jüvila şartı her baş vedemeye. Demek ki tiştek heye debejin ki aman aman ha em dengi xwe nekin devlet ama xirabe em jboy devlet ta xwe jboy ki xira nebe em dengi xwe nekin hama çid bemrabbe benim avad fikrin bawer kim zihniyeta devleti eve ya her roz diziydi be yani dina binerin milyar dolara gitti
هوردكي روجا ديتر بوي بري مليار و 374 مليون برا دستيني عشكرايا دزيه يعني دنكتنا هنا جدا فوز المتكن دماغي alternatif نينا اما ياجي alternatif بابا هما بيتشتي دبيجن امان ام دنگي خدر نخنها دولتنا خرابه وان تروريستا وان تشتابين دولتي بگرن دماغي او جماد ترسن اما هم باورن المخه اگر ام یکیتیا خوا بکن باور بکن alternatif هری باشتر جی ترکیه را جبو اتفاق امن اگر نبن وان جی يعني ام بيجن بهبرا جيان النمل ام بلكي بمن جيراني هبدو ليه تشد ببرابه به تشد ببرابه بيشي يكيتيا كرد كردستاني به ام حياه كيك عبد الله على ميزكن او بيشنياري تا قوتني تا كيك وحيد تشد بيجا علي بله كيك وحيد هما لسربي مجاري دسريدا ديتني خو بيجه لی از دخوازم بفتلم آل ترکا نها لترکیه مثلا آبوری هر کدچه کرد و لترکیه وگا و خزینه ترکیه و این دی فایزا پرا بده یعنی اوی هنکی بانکا بدن لی پرانیاوی و ساخوانه که کوی خزینه بده. اوی خزینه چقدر کار وجه بنوی باری داره و ترکیه ده اصلا نابنتوی دا جی کتیه بن گواشن مزن ناباوانو امریکا و اوروپا و حتی روسیا ده مثلا ام بیجن او که دا او جیران روسیا نابوی دولت بگاش بیرام چو ده مثلا وان دا یعنی ترک و روسیا جی هدی تن هم برهب لئید لیبی تن برهب و وکی دن و ترک همان دمه دا لروجابا شر دمشینن لباشوری کردستان شر دمشینن شخول باکور شرکی دوام دکه لجقولی وان وال ماوی وطن خو لبحرا سپیجی وکات بالناب نیب شرکی دانه للیبیا شر دانه اوی آبوریا وان چقاب یا هلگره و او اتفاقا جمهوری و اتفاقا ملت جی هر کدچه او درزانا باوانا هنکی دیجی ودوه گلو اوی ترکیه ده آل سیاسی و آبوری دا اوی بربکرده دچه از خوازم سروی بسکنی لی قاید کومگو ده سری دا ده مثلا کو کرد چما نابن یک بچند گوتنا وجی که عبدالله باسکر گو نابن یک برا ببین یک از اینجا رالیزه دکن گره چوا ببین یک وقت پارتی آزادی جبو سیاست کردان دنگه خوب پچکی بکه جبو سیاست نافخویی ما دستورک دایه پیشیا خواه ام دبیجن که ین که نزیکی هفدونه برا به هفدوره دناب یک پارتیه ده بخفتن یک نکاربن دناب پارتیه که ده بخفتن برا اتفاقا به هفدوره بکن یک اتفاقا نکارب بکن جی برا دناب دیالوغه ده بن یک نکارن دیالوغه ده بن جی برا نایتیا هفدوره کن ما وک پارتی آزادی ما پشتی هلبجارتنین 2018 منیری که اتفاق سیاسی یا کردا پیک نایه لی مگوت که دوی ام جبو نرخین کرد و کردستانی امکاره بمورجم هفدو و ما 2018 ده وک يعني بشنياريا ما وك ما قلت كي ام طرفين كردا جبو زمان امكارم ورن جم هفتو وما
طرفên tevdên Kurdarê vê pêşniyariyê bir û di wê ji wê çîkê jî platforma ziman hat avakirin. Dîsa em wek Partiya Azadî em dibêjin ki heta tifaq neyê destkeftî tifaqa Kurda çê nebe, destkeftiyên Kurda jî wê tunebin, wê çê nebe. Ji bo wê jî em li dîroka xwe em dinêrin çawa piştî em bêjin ki heştê û niha nodî de li Kurdistana Başûr tifaqa Kurda çêbû, cepha Kurda Kurdistanî çêbû, li wê dira piştî wî nod û yekî li wê dira nîvdewletbûn çêbû. û paşê jî li wê dira du hêzên sereke BDP û BNK wexta tifaqek xwe ya stratejîk ragihandin netek vedere çêbû. Îro dîsa li Rojavayê Kurdistanê hevdîtin hene û dixwazin tifaqekê çêbin. Em di wê baweriyê de ne wexta Kurdên Rojavayê eger tifaqa xwe yên nehtewî çê bikin wê li wê dira destkeftiyê wan wê dicî de wê bê qebûl kirin. Em niha dîsa wek Partiya Azadiya Kurdistanê em dibêjin li Bakurê Kurdistanê yên ke em bêjin ki wek Kurda millet û bi axa wî ke em bêjin ki welatê wê qebûl bikin, yani Kek Ebdullah got ya Kurd û Kurdistanî divê em li ser daxwazên xwe acîl em karin werin cem hevdû. Yani çine zimane qebûlkirina nasnama me ye, navên gundê me ne, hin tiştên ke niha acîl ji ber e lazim in, em karin ser weke Kek Ebdullah jî got ser nehdeh xala werin cem hevdû û veya wek programekê li tevdên li bajarên Kurda yên ke li Kurd lê dijîn em veya pêşkeşi milletê xwe bikin û bibêjin ki em li aliyên Kurda li ser van daxwazên xwe em bûneyê û em daxwazên yani eger milletê Türk dixwaze çareseriyek rêya çareseriyê li pirsa Kurd û Kurdistanê veke divê vana qebûl bike. Ki herkes êdî pê hesiyayekî îro aboriya Tirkiye eger têk çûye ji bo ke pirsa Kurd û Kurdistanê çareser nekiriye. Lewra di vî şerên ke qirêj ke 40 sale ya jî 90 sale 100 sale dewam dike aboriya Tirkiye têk diçe. Ji ber wê jî yani êdî Tirkiye bûye yani em bêjin ki cê aboriya wî têk çûye cê perê reş yani perê qirêj û bi wî havî dixwaze aboriya xwe serniga bihêle. Weke we jî anî ziman îro em dinêrin ki yani em bêjin ki li Sûriye, Libyayê, li Ukraynayê yani çi tiştên qirêj tên kirin yani em bêjin ki ji Tirkiye yani dibên ya bi Tirkiye dibên paralel asker vanên Sûrî û nizanim çi dişînin Libyayê, dişînin Ukraynayê, dişînin Azerbaycanê yani Tirkiye êdî ji bo ke aboriya xwe serrast bike çi ji destê wî tê dere em bêjin ki Qatarê û yani wana ji bo pera bîne. Lê weke Tirk dibêje taşıma suyla degirmen dönmez. Êdî Türk veya tam bawer bin ki heta mesela Kurd û Kurdistanê çareser nebe, ne aboriya wan çareser dibe, ne demokrasiya wan çareser dibe.
جبو کردا لسر داخوازین خوی یه ملی یه عاجل گورن جم هفتو و ام به ملت ترک ویا بدن قبول کرن که حتی ام وان جبو چارەسەریە ریا چارەسەریە ببه ام وانا قبول نکن نه عبوریا ما باش به نه دموکراسیا ما باش به باشه كيك واحد جنابي تا بحثا خالن جرينكر باوردكم جنابي تا وكيك عبد الله نقطة كده ونهب دكن او بيشنياري كو كيك عبد الله جو نهده خالا مروف كان الهب بك ابونا ملتي كرد ماكساغوني ده بجيب يا هري جرينكرتين ايرو الهندرن باوردكم یک جانا مروف د شوپینه گرتین کرد لهندر دمرن جالی فکرو رامانا کرد مکانن خواه برحتی ifade بکن مروف کانه گلک تشتا زیده بکلی دوی بری وظیفه ما یا وظیفه چاپمنی دوی هم پرسی خواست راست بکن از خوازم پرسی که کنکرت کک عبدالله بکن کک عبدالله خاصی کو از چاپمنی د شوپینم افدمن و تالی گوتن جناب تا جالی گلک آلیان هجایی کومروف تقدیر بکت پر تشتکی باشگو بیسک بری تگو ام بونه چپ ام بونه اولدار لی ام نبونه کرد جبوی کرد ببین کرد و داخوازی خوی نتویی خودی در که وندم هانی قنقرا HDP ابو استانبولی من دوی قنقره yani من وی قنقره زندی تماشا کر تشتک لور بالا مکشان هم جالی سروکی نو هم جیج آلی هن پارلمانتری نوی ایدی گوتن اکیدن ملور دی مثلا لور تشتکی دهات گوتن لوی باجاری دو گوتن نزی 5 میلیون کردشی لی لوی باجاری دمین پیش مده ایدی ام جبین باندورا هم تشتا در کبن به بینا کرد و کردستان اجمه وره نها اف نیرخاندنه کی هجایه گلو جنابه تا امزانن HDP ترکی نزی 6 میلیون نیو راید گلو دم هاتیه ایدی او استراتژیا اوی هاتیه گوارتن کرد ایدی ودگرن مالا خواه هگر ودگرن مالا خواه جالی کردات تشتکی پر باشه لی اگر ونگرن مالا خواه دیتنین جنابه تا فکرین جنابه تا هر کدش زیده دبه و او فکری وش بوی سردست ببه آلیه کردی خورد ببه گلو پیوستی به گابین پراتیگه جی تونه دو چه دو فکری که عبدالله میکروفونا تا گرتیه که کو میکروفونا خو بکی اگر انسانه کی مالا خو آوا نکه مالا یکی جنی کار آوا بکه انبیا صدیست گره قبول بکن اگر انسانه کی نکاره به زارو که خودی بکه نام ببه شوارا نانش جیرانی خورا ببه نراسته جبروی ام گرک پیشی وقت مگو ام اتفاقه که کردستانی کرد بکن پاشی کردستانی بکن یعنی لازم است سریان کلدان آسوریشی یک اتیاقه بکن ارمنجی یک اتیاقه بکن لازی یک اتیاقه بکن پاشی ام به هر یک اتیاقه تبایی بکن گابا مبیا کن مگابا بیا کن از باور موی چاوه امی پیشترانش دا تشتکی بکن ویچه امی کارمن جیرانی خوراشی و ام بیشن دواری مده کیجان مال حبه امانی کاریواشی بکن جبروی هست و رمان کردواری نتوی و کردستانی چقا پیش ببه از باورم جگل ترک راجی باشتره یعنی آنها بیا بیشن دایم ترکیه بیشه کی işte mafya kurda bebin
İşte tınıza kim xwaze, kim xwaze. Lê bawer bikin 100 sale, away salek dibin dibe 100 sal. Ve akka inkar kir, bu ne çün serî. Aşkî çê nebû, ve jî rehetî nedî, me jî rehetî nedî. Lê em bî tiştî dibêjin. Werin em bi hev re herkes mafê hevdû qebûl bike. Wê çavê tu mafê Kurdan nas bikî, tu Kurdistanê nas bikî, Lazistanê nas bikî, em bêjin ciyê Betnahrî ya jî em bêjin ciyê Ermeniyan nas bikî, bawer bike tu Tirkiye pêş dikeve. Di rojhilata navîn de bibe mînak. Lê vî tiştî nakin. Tamam dibe ew wezîfê xwe dikin. Lê gerek em bi hêst û remanê kurdewarî û Kurdistanî em amadekariya xwe bikin. Gotinekî bi Silmana heye. Dibe ki wek sibê dimrî ji axiretê re bixebite, wek te her dem namrî ji dinyayê re bixebite. Gerek em pêşî li xwe var kinin. Em ji bo jiyana xwe bifikrin. Lê pêşerojê da dibe em bi hev re jiyan bikin, dibe em bibin cîranê hevdû jî. Em gerek amadekariya xwe ji van bêtir jî em haziriya xwe bikin ki em her şert û şurt ra hêstê netewî re amade bin. Bi her alî, bi perwerdê, bi aborî, em bêjin bi çandî, bi bürokrasî, bi ciwana, bi jina, em bêjin bi hemû saziyên dewletîk em amade bibin. Ji ber wî gava em amadekariya xwe bikin, ez bawerim wê çavê em ê serkevin. û ev nêzîkbûya em bêjin HDP te behs kir, tiştekî giring e ji xwe aslında HDP vî tiştî dibêje. Yani dibêje ez tamam ez partîkî Tirkiye'de hatime damezrandin ama pirsgirêka Kurdistanî pirsgirêka min e dibêje. Belkî rin nayne ziman ama em biya bêjin HDP çika partiya Tirka ve jî yani Tirkiye ve jî aqas partiya Kurdistanî jî hemû netew hemû olê Kurdistanî cî da digirin. Em biya ji zanin ama nayî meعنayê ki em îttifaka Kurdistanî jî nekin. İttifaka Kurdistanî bawer dikim HDP jî xurt dike devleta Tirk jî banga min ev ki ez dibê hemû Kurdistanî bi taybet vî tiştî bikin. İttifakekî ser rêzîknamekî yani dibêjin stratejik belgekî hevpar amade bikin. Ji bo wî jî lazim e civaka me jî hinkî tişta bike. Em ji partiyê xwe bende bikin, bawer bikin, em ê pir ser nekevin. Lazim e gelê me jî têkiliyê xwe civakî, têkiliyê xwe çandî, têkiliyê xwe aborî, têkiliyê xwe em bêjin sporî bi hev re xurtir bike. Ana banga min ev ki yekê başûrî rojhelatî ra, rojavayî ra, bakurî ra têkiliyê xwe xurt bike. Çima em mesela biratiya malbata nakin? Mesela malbatek başûrî bira malbatek bira rojhelatî, rojavayî, bakurî bigire. Malbatek rojhelatî bira êdin bigire. Em biratiya malbatî di nav xwe da bikin. Sêmîn mesela li Ewropa gelekî ciya şîn û şahî çêdibin. Çima çar perçê Kurdistanê naçin şîn û şahî hevdû? Evana nêzik dike me. Çima bi hev ra aboriyê nakin? Yani çima şîrketên bêjin ki bi hev ra şîrîkên bi hev ra çima amade nakin? Yekê rojhelatî, rojavayî, başûrî, bakurî bi hev ra aboriya karsazî bikin. Em çima karkerê xwe ji Kurdistaniya nagrin?
Vantişta mer nêzîkî hevdû dike. Ana cana Tirk dibe ki ya dibe mirîşkê me û Tirk û Kurda bi hevdû ketî em ji hevdû neqatin. Lê ez Tirkî bêjim. Mirîşkê me û Tirka û Kurda Ereba Farsa li hevdû ketiye. Lê mirîşkê Kurda bi hevdû neketiye. Bira piştî mirîşkê me jî bi hevdû keve. Bawer ke wê çavê civak pêş keve. Min wê rojê birêz Kendal Nezan û berê jî birêz Derwîş Ferxo jî min ziyaret kirbûn. Birêz Profesör Doktor Hemîd Bozarslan jî min gotibûn. Pêşniyarek min heye. Li Lozanê Unzanın satsala wî ye. Li Lozanê de perçebûna welatê me ye. Li wî hemberê siyasetmedarê me gelek tişta dikin. Ez pîroz dibînim. Tiştê baş dibim. Lê cara yekemîne zanyarê me em bêjin ronekbîrê me bên ber hevdû Kongra Kurdistana bilimsel çêkin. Zanyarî çêkin. Ew roj veya ew wext bira zanyarê me bilim adamiyê me veya bilim mirovên bilimê alim bira daxuyanî kî bidin. Kurdistan li ku ye? Kurdistan çi ye? Erdnîgariya wî çi ye? Devlemendiya wî çi ye? Zimanê wî çi ye? Dîroka wî çi ye? Kîja gel, kîja ol jiyan kiriye biraviya bidin nîşandan û ji raya giştî ra zanyar bêjin kî perçebûna Kurda ji mirovayî re xeter e. Gava ev perçebûn ji ortê rabe mirovayî jî qezinç dike. Ez bawerim di rojhelata navîn de Kurd û Kurdistanî bibin yek, di rojhelata navîn de mînakek aşîtî û aramî dibin. Devletên em bêjin ên hêzên bi quwet ên navnetewî tibbi aramî û aşîtî bêtir qezenç bikin. Gava aramî hebe, gava aşîtî hebe, gava demokrasî hebe, aborî jî pêş dikeve. Vekoka aramî û aşîtiyê azadbûna Kurd û Kurdistanîyan e. Belê. Silav reis. Spas keko. Kek Wahîd. Kek Abdullah dibêje em mirîşkê bira mirîşkê me jî bên berhev em bêjin. Îcar wek kotê zanîn neh partî û grup bi navê Platforma Zimanê Kurdî platformek we ava kiriye. Eva gelek wext derbas bû. We gelek xebatên xweş jî hûn dikin bi rastî xebatên we merva em bêjin kêfxweş dikin. Îcar ev modela ku we ava kiriye. Ev model gelo di pêş da. Mümkün e ku blokeke Kurdî jî bi wî awayî bê ava kirin. Ez dixwazim him ti behsa platforma ziman û xebatên we wan xebatan bikî û him jî di pêş da gelo em ê çawa viyanê bikin wek bingehek bloka Kurdî. Yan bive. Platforma ziman li ser sê daxwaza hat ava kirin. Yani bila yani wek min niha gotiya siyaseta Kurda ji bo daxwazên acîl em karin bibin ye. Me jî got ki ji bo ziman em li ser sê xala em karin siyaseta Kurdan bên cem hebû. Evan xala çi bû? Zimanê Kurdî birave, zimanê perwerde, zimanê Kurdî birave, zimanê fermî û saziyek zimanê Kurdî bê ava kirin. Ya Türk Dil Kurumu heye bira saziya zimanê Kurdî jî bê ava kirin. Em li ser van sê xala
مذهب دو کرد نه پارتی و ساز يعني ريخستنين كردين سياسي ومقون يعني نكد نه پارتی يمكن نهاد ندنا في بلاتفورم دبو ام چون تفين ريخستين و پارتيان كردا هناك جبر هند سدما قوتن ناخوا تكر نافانا نكا مقو ام كسكي الدربة دهدن مقو كي اكا وكرد تحسبينه ينكا جو كردا رايا دستينه كارن ام لسر مثلا زمان ام كارن بهودوره بخبت ولسر بيا ما سازيا يعني بلاتفورما زمان اباكر ما تشتك يعني اصل ما بلاتفورم ما تقول آلي كيوي برا سياست به آلي كيوي برا روناكبير و رشنبيرين كردان به و سازي سبيل به ل وقتا ما كونغره كر قلك روناكبير و سازي سبيل بوتن كي پرسا زمان كردي پرسك سياسية چارەسەریجی سیاسیە هون دەبێ پێشەنگی بکەین لێ ئەمێ هەر بوەرە بن و ئەمێ بەهەودوورە بن مە بەڕاستی مەگوتی دەبێ یانی دپرسا کورد و یانی کوردی دە پلاتفۆرم برا ببە ئادرەسێک و مە ئەم چوون یانی ئەم بێژی پارلەمەنتۆیە تورکیە مە بە CHP'رە İyi Parti'yle, Deva Partisi'yle, Gelecek Partisi, HDP'yle me hevditin kir me van daxwazê xwe yekser ji van re jî got. Yani em bêjin ki em kek wahid dûr de ez dixwazim têkevim navberê em dixwazin di vê bernameyê de encamek ji alî ew ê bistînin باور دکم پرسا یک جه هفکاری من رزدار حنیفی او بو گلو پلاتفورم زمان کردی کاره خالین کو بیستکبری کک عبدالله آنی زمان جنابیتا آنی زمان هون دناف سیاست دیدنه هون به پارتیین کردستانی دپیوین گلو دناف پارتیین کردستانی دناف روشنبیرا ده زمینک هیه کو آلیین کردی لنبری اتفاق جمهور اتفاق ملی یک ریزی خو آبا بکن و به طالب خو درکبن پیش او زمینه هایی گلو زمین هر هیه لورا یعنی سیاست کرد لباکور کردستانی ایدی مرحله یکی ده تو خوازه هم دستکفتین نتوی بلد yani dibêje ki em bêje ki piştî em bêjin yani em şerê hendeka û piştî mesela darbê bi rastî siyaseta Kurd yani ket psikolojiyeke xirab yani her wendaker yani em bêjin ki êdî hêvî nema lê هیوی و دستکفتی به یکیتیه ام کارن هیوی یکنو و دستکفتی به دست بخن جبو بیجی دوی چاوا ام سر مثلا جم هفتو ام کارن پیشی سیاستین کردستانی لسر چند خالا نهده خالا ام کارن ورن جم هفتو باشه بسیاستین ترکیوی رژی ام کارن وان بازارا بکن یعنی پیشی گروپین که کردستانی تحسبینن ام ورن جم هفتو و به هفتو سر خالا لهفتو بکن و باشه بسیاستین ترکیوی ره وانا فرحتر بکن كيك واحد از هنكي ديجي بكم قابضني كيك عبد الله جو HDP چقاس پارتیک کردایه او قاس پارتیک ترکایه جی لی امزانن کو پارتی آزادیا کردستان جی دویجه از پارتیک باکور کردستانه ما از پرسا کرد و کردستانه از طالبه وی مکو از وی پرسه چاره سر بکم
گلو هون و HDP ونه وان جداهین دنابرا خدا ونه چقاس دکارون ام بیجن چاره سر بکنو و دکارون لسر هن مشترکن اسکاری اون بلوک آوا بکن کرم که ياجي ادي برسكي السريات تزيده بكم براكك وحيده وبك ام زانم كو كك وحيده بيجي ونشابراز ايرشي مدكن از خوازم برسكي لي زيده بكم يلو هذا بد بس بارتي كي تركيا ما هون اولي دبي هون عاليين كردا وطرفه كي كرد خزلال بكن بطالبين ببارتي تركيا رونن ياجي الرياوتشيه قالوا تقارب بيا زلال بكن كيف باش yani em peşê dibêjin ki terefên yani Kurd û Kurdistaniya em werin cem hevdû ser çend xala levdû bikin û vana bi terefên demokratên Tirkiye re jî rûnên kîvan talebê me qebûl bike em bi hevdû re bişin. Mesele HDP çi qes bibêje yani ez partiyek Tirkiyevî me jî lê belê em dizanin ki wek dibe ya mêjî xwe Tirkiyevî bihesibîne jî gewda wî tevde Kurd û Kurdistanî ne. û yani em bêjin ki partiyek Tirkiyevî jî ji bo çareseriya pirsa Kurd û Kurdistanê divê bana qebûl bike. Yani ne bes HDP ye demokrat bûna Tirkiye dixwaze dibe divan xalatê em karibin müşterek bin. Lê yani em bêjin ki yên ke em ê karibin müşterek bin ji partiyên ke xwe Tirkiyevî dihesibînin yek jî HDP yani em karin wekî dibe ittifaqa em bêjin ki bereya yan jî em bêjin ki bloka Kurd û Kurdistanî bi HDP re jî di partiyên dinê yên ke van xala qebûl bikin. HDP dibêjin. Em dibêjin ki em bloka Kurd ava bikin, em bazarê bi bloka Cumhur jî bikin, bloka millet re jî bikin. Neke hew HDP tenê. Yani em ê bi HDP re blokek bi hevdû re em karin ava bikin. Lê yani em armanca me ne hew HDP tenê ye. Em dibêjin ki em van daxwazê xwe bi milletê Tirkiye jî bidin kirin. باشه كيك وحيد باشه سپاس کک وحید ام هدیه دیتین تالیا برنامه خواه وقت آمجی وای هندک ما ام كيك عبد الله دست بيبكن كيك عبد الله ما كيك وحيد قداري كر اتخوازم قوتني تي داويجي بقرم دفي مجاري ده تشي دبيجه وقوتني تي تاليه چيه ام ياجي بقرن وهديه دي ام برنامه خلاص بكن انا ام بيجن كي از ميناكي بدم دبي مجاري دا ام بيجن ام شركته كي بازرگاني دكن دي شركته دا ام بيجن 5 حب شريك هناك مزنن هناك كتشوغن لي ام دخازن شركته خا بفروشن قابا ام 5 شريك سوزي خو بكن يك ويچاريت امي فيتا كي باش بكن انا اتفاقا كرد كردستاني چقا هبه از باورم اب پشگیری به هدف راجی خورد ببه ويچاري از باورم امي جمهور اتفاقي جي ياجي الدولتي از بيجن اولا دولتن يعني امي بالدولتي را بازاري بكن يعني بهذه النامنتوي امي بازاري بكن يعني الدولة ترك چي قاستر بخويه بهذه النتوي نبه دولة ترك كارستر نقابسك جوابي لازم ام دي سامت يتكي انا اميرو ام بيجن HDP ايرو امان بارتي من كرد كردستاني چند پاريسينن ام بيجن 5 خالبه
جوانه ان هندکترین 10-15 خال 20 خال هدفشی بپارێزینە ji bo jî Kurd û Kurdistaniyê jî lê em tiştekî dibêjin belkî cudatiyê xwe her partî cudatiyê xwe heye lê vala em nekin meselên nakokî û alozî bikin em karin çiqa bi hev re îtîfaq bikin diyalog bikin demîn bangekî min ê din jî heye Partiyê Kurd û Kurdistanî li hemberê hevdî û zimanekî negatîv zimanekî neyînî bi kar neyînin biravî tiştî bêjin ez karim van tişta bikim û ji we Kurd û Kurdistanî bira kirinê xwe bêjin bi hevdû negatîv axaftinê nekin duemîn dibekî pirsgirêkê wan hebe û normal e jî jiyanê de jî ew ye dê rêya çareserkirina pirsgirêka diyalog e em çiqa bi tirkara bi ereba ra bi farisa ra diyalog dikin 3 qatewî 5 qatewî 10 qatewî em diyalogê xwe Kurd û Kurdistaniya bikin yani vîya em zanibin ez kekê wehîd hes nekim jî sibê tiştê bê serê wî tê serê min tiştê bê serê min tê serê wî çünkü em her du jî wî axê dane ji bo wî kuştina gerîlakî kuştina pêşmergekî kuştinakî sedege ji bo me hemû êş de elem e gerek em di êş û elemê da şîn û şahîda bên berhevdû duemîn em vî tiştî zanibin dagirkirina axa me dagirkirina jiyana me ye ji ber wî li hemberê van tişta û bi taybet jî tevahî em bikin lê banga mina sêyemîn jî Rojava ye Rojavê da ye îro girtiyên hefseyê zindana we jî hanî ziman îro dimirin gelekî bêhiqûqî edaletî heye li hemberê vana jî lazim e partiyê me biryarekî bigirin bêjin kî êdî pêşî bi lezgînî girtiyên nexweş bên berdan duemîn efûkî siyasî derkeve hemû girtiyên siyasî derkevin lê di vî mijarê de ez tiştekî dixwazim bêjim gelo ti siyasetên hundir da ti dewletê efû bikin yan dewlet wan efû bike bi amin em siyaset em ê dewletê efû bikin dewlet me efû nake çünkü li hemberê me dewlet sûcdar e me ti sûc gune nekiriye ji bi van hêşdûremanan spasiya we dikim silav û rêz û hurmetê xwe di serîda gelê Amedê ra û hemû 4 perçeyê Kurdistanê û Kurdistaniyê me li ku dijîn silav û rêz û hurmetê xwe dikim derdê me derman kiriye tifaq 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 silav û rêz gelek spas kek wehîd em hatin dawiyê ez dixwazim tiştek ku te ji bîr kir ve an te bêjî wala a min viya jî gota baş bû û gotinên te dawî wek tek Abdullah got divê di meselên Kurd û Kurdistan de nirxên kurdayetiyê de em tevdên Kurda em karibin refleksên netewî bistînin ji bo vê jî diyalog pêşî diyalog paşê tifaq pêwîst e heta tifaqa Kurê Kurdistanê tune be destkeftî jî wê hindik bin yan jî tune be ji bo vê jî pêşî diyalog û paşê tifaqa Kurd û Kurdistaniya li Bakurê Kurdistanê û ji bo vê jî divê her kes bixebite gelek spas kek wehîd kek Abdullah em spasiya cenabê we dikin me bi hev re rojeva welatê xwe nîrxand
و براستی جی مج نیرخاندنê we jî sûdek girt bi hêviya ku ew pêşniyarên we dîtinên we di civata Kurdistanê de li Bakurê Kurdistanê serdest be lewra ew axaftinên we ew gotinên we hêviya me jî xurtir dike û ew hêvî bibe bawer dikin hêviya hemû Kurdistaniyan e temaşevanên hêja em hatin taliya bernama xwe me bi du siyasetmedarên Kurd re Rojava Kurd û Kurdistanê nêrxand heta carekî din bimînin bi xêr û xweşiyê de. Roj baş.